Sanibona manje. Yebo. Singakahle nje. Ande sidikadikana nenyama. Yeah. Anganixoxela ukuthi umama wenu kwakwavakasha ikhehla lathi kuye wemntanami. Siyakubona ukuthi wena uyayithanda impela indoda yakho futhi siyakubona ukuthi uyayiphakela futhi iyadla ikancane. Kodwa uthi uyazi yini ukuthi lokwafika la ekhaya mina ukazi ungiphakela kusho umnikazi wekhaya. Umnikazi wami Wekhaya. Yabona nje banizogana nje. Ba. Anofunda nibuze nakwabadala kakhulukazi ke mina ngizonitshela kodwa nibuze nakomkhulu benu nyazi nagogogo benu mabesekho ukuthi omkhulu bala ekhaya bethandayo ngoba nina nizodla ukudla ngokuthanda kwenu ngithi yabona niye ngokuthi hey ama prawns hey ama calamari hey ofish kanjani akusinki ngikudla konke lokho kodwa ngizoza la ngoba ngifuna ukunikhulisa kahle umama wenu yena ubepheka ekhipha ikhono lakhe ngokuthi wakwaba nekhetha shale zisha abafake nale ibhaka ngithi yabona lokungana afake wonke lezi ibhayisi kanti amakhehla wahle abanikazi bekhaya inkolelo kuyasekhaya sikholela abantu abadala njengoba nikhula ngaphansi kwalo nokuqaphela ukudla niyase nizophuma ekudleni okuyikona okudliwa abantu abadala yini njalo lingapheli iviki ekhaya nala emhlanganweni ningawadlanga amasi ingoba ngiyazi ukuthi ikona kudla lokho angithi yabona engazi ukuthi maniqala nidle imoya yokhokho benu nemoya yabadala ngoba into ababeyazi lokho nenyama bebilisa inyama kanjani bangabika wonke indaba yokhari ichuo before banibana ngithi yabona bafudunyeza nje inyama lapha nidliwe ingakho ekhaya 3 times a week udliwa inyama enjani ebilisiwe angithi yabona hayi ukuthi sibuyela kuphi kodwa ngifuna ukunikhulisa kahle angithi yabona la masla yini ngingathanda ukuthi omunye nomunye adlele esitsheni sakhe angithi ngizodla nani njengamadodana kodwa omunye umuntu uzongibona njengobaba efanele ngabe ngidla ngento cha phela njengoba ngidla nani uzodla nabafweni abaphuphuma kobani goma benu ngoba ngithini mina mangidla la ngithi ngicela ke nabafweni babe khona bamaye kanye nani hayi ukuthi bafake isandla benza kodwa lokho kubanika ukuthi siyabakhumbula ngithi yabona banathi ngoba mina njengoba babweni mangiqala ngizothi inkosi ngicela ubusise nawe lamasi sicela ngawo magnesium emagazini ethu siphilise ngoba singamayisodwa simaye nobani nomkhulu bethu okungokhokho benu ngithi niyabona nakuko kunyeke futhi niyaza ngithi ukuthi wathi mayiqala selimtshelile ikhehla wapheka ubhontshisi angithi asikadli ngebathu abantu asikhuluma ukuthi kusemlonyeni sisawabekile nje asasima sasokha ngithi lathi ikhehla mina mntanami awukazi ungiphekela mina ngidla ubhontshisi nani nestar nomfaka amathambo fakeni amathambo nyana nje wakwenza lokho alibuyanga labuya labo uhlala nixoxela lezo ndaba amen manje into efanele nifundeke nina ngoba nibancane nikanwa ilabo makoti manje besimanje abantu bepheka amabhuku angithi yabona bakwenzele i-cheese and macaroni obani ba anokwazi kokunye vele nizosutha kudla nina niyazi kodwa nazi ke ukuthi ithonga leni usuke lingekho ngoba ezinye zezinto eseyidliwa manje abasokela abadala ngikhuluma kulabo abakholela abantu abadala uthi insizwe njengoba sizogana nje azibafundise omakoti sibathathe isithonje ukuhlala uyobona indawo uyabona ukuthi bazi ukuthi la ekhaya babethandana abanikazi bekhaya yini ethandwa ngoba bazoncoma ukharo omnandi kanti abadli kudla lababaphilayo ukuthi yabona nansi ke enye into enganifundisa yona amasi ini amasi njobo wathelile ke kanje awusadli wedwa ngoba sengusini awasafuni ukuthi ugovu uzushiya ispoon phakathi ngithi yabona futhi awasafuni ke futhi manje ukuthi mawudle ngangijwayele njengale bafena basebona school ukuthi mabedlela la afika ke ngithi yabona athele kuphi la isandleni adle yini ngangibafundisa ukuthi badle ngespoon esisodwa na ngitshalani ukuthi lona abe namathe kalo angithi niyazi kodwa ngiyazi ke nina nomunye uphethe ispoon akusinkinga leyo babe ngibuza ukuthi yini bedlela ngespoon esisodwa athi umuntu ama-gems abakwazi ukuthi babe nama-gems baba nama-gems kanjani ngoba bendizela amana ngithi yabona manje kamasi ke kufanele niqonde ukuthi alivali ihlaza alivalani ihlaza ngabadla how many years mina 2 years nakhumbula ngendlela 2 years ngidla wona engangiciki ngangenzani lo 2 years ngangiqokelela nje ngentuthwane ngoba kwakunento engangifisa ukuyenza emhlanganweni ekhaya 2 years ngangithenga 5 liter
best masi ke bafana mas medium cream yes angisho ukuthi kanjani kodwa ngisho ukuthi nabasengayo emakhaya sikhule ngawo ngangintshela ukuthi mina nje inyama ngayiqala mhlawumbe ngiko 13 years khaya nje besidlani angisho ukuthi abantu babesebenza baye kuke ema restaurant ngikhulisa nini ukuthi kubaluleke kanjani ukuthi ngeviki uwadle ini Amasi. ake sihlekeke na indaba ufike wadla amasi Bengawa. ubengawadli inhloko ngase ngithini kuye ngathi kunesidalo esikuwe esasingawafuni esasiwanyanya ngithi yabona sinikelele kushembe uthi mkhulu ngiyazi ungathandini amasi ngicela uwamukele angawaqeda manje lamasi Impela ufike edla inyama ube ngayidli inyama nawe ubungayi hawu nawe bangayidli inyama la qobo ukhula bathi wakabuthi udla inyama wena uzalwa nje uyakhula wena wawunani bengibaye nesithungu. ngoba nesihtungu modla inyama ngathi hamba kwenzani nikelela ikhehle lihlezi kuwela lingayidli inyama eliphethe uzanginikela iphelo gqokweni nangu ufobela la akuthi yabona manje izinto ekufanele nifunda ukuthi hayi ngoba izinto singazidli ngoba zisenzani isuku umbethwe yithonga elithile elihlala kuwe leyo nto la lingayithanda ngithi yabona ufuna ukuthandaza ulinikelele amen asiyeni sishonele amen